kuva mu kinyejana cya 20 rwagati nibyo byabandwaho mu migani yo mu mujyi ivuga ku ndege n'amato n'abantu benshi bari irengero mu bihe bidasanzwe. Cyakora iperereza ryinshi ryakozwe n'amasoko azwi harimo na guverinoma y'Amerika n'imiryango y'abascientifique byasanze nta kimenyetso cyerekana ibikorwa bidasanzwe, bavuga ko byavuzwe ari ibintu bisanzwe n'amakosa y'abantu no gusobanura nabi inkomoko. Ikarita yasohotse mu binyamakuru bitandukanye hamwe na Associated Press ingingo yo kuva 14 Nzeri mwaka w'1950. Igitekerezo cya mbere cy'ibura ridasanzwe mu gace ka Bermuda ryagaragaye mu kiganiro cyanditswe na Edward Van Winkers John wo muri Miami Herald, ryatanzwe na Associated Press kandi kigaragara ko mu binyamakuru bitandukanye muri Amerika kuva kuri 17 Nzeri mwaka w'1950. Nyuma y'imyaka ibiri ikinyamakuru Fact cyasohoye amayobera y'inyanja ku muryango w'inyuma. Ingingo ngufi yanditswe na George X. Sands niyo ya mbere yashyize agace ka mpande eshatu kamenyerewe aho igihombo cyabereye Musenyi, wavuze ko yatakaje indege n'amato menshi kuva intambara ya kabiri y'isi yose. Ibura rya Sandra, amato ya gari ya moshi Mutarama mu mwaka w'1948, ibura rya Star Tiger, indege y'abagenzi bo mu Bwongereza y'Abanyamerika y'Amajyepfo. Werurwe mu mwaka w'1948, ibura ry'umusifuzi w'umurobyi hamwe n'abagabo batatu barimo umukinnyi wa Albert Snijders muri Mutarama. Umwaka